sibingelele emakhaya ababukeli beKhula TV. Namhlanje sila eThekwini phakathi eGagasini sivakashele insizwa yomculi kaMaskandi osezakhele udumo olukhulu nothando nje olukhulu kwiSouth Africa yonke lapho sibona khona eshaya ingoma edla ubhedu nabantu esibona ukuthi beyithanda kakhulu beyilangazele ku social media. Namhlanje sifuna ukuthi asichazele kahle ukuthi ngabe umfoka ubani lo muntu lo shaya ingoma enkulu kangaka ingoma enomlayezo ongaka. Mfowethu namhlanje siyabona nabo ababukeli beKhula TV bayafisa ukumazi bayafisa ukwazi ukuthi ubani lo muntu lo shaya ingoma enkulu kangaka nengoma enomlayezo ongaka. Sicela ubachazele ababukeli emakhaya ngabe ubani esihleli naye namhlanje. Ake ngiqale ngibabingelele ngomuntu mfowethu noma iphimbo lishilo kodwa ngizozama. Ngicela ungixolele mama womntanami angibangako nesibhedlela angithi inyoza mangizamela thina ngifisa ukuba nawe mama ngicela ungixolele ngane yami angibangako nekusaleni kwami ngithi inyoza mangizamela thina ngifisa ukuba nawe mama ngesikhathi umama wakhe njalo usukhulile angasebenzi ngenayo nemali yokudla amathuba emsebenzi ngaleso sikhathi ayengikho athathe isinqumo sokuthatha isibhamuko bona konke mntana mangenzela ukuthi uphile bona konke mntana mangenzela ukuthi ukhule ufane nabanye abantwana nawe uqhubeka ize ngaphelele jele. Babingelela ababukeli emakhaya ngiyelele bonke ababukeli beKhula TV ngiyelele iNingizimu Afrika iyonke ukhuluma njengamanje wandile isibongo kaMkhize iminyaka engamashumi 24 ngingowaziwa ngengoma ethi ngixolele umntanami odume ngelikaNkashema mntaka baba ngokuhlala-ke ngila eNanda kodwa ngizalelwe endaweni yasemakhaya okuyisihadini kwamathe esiBongo mntaka baba kodwa ngilapha ngokuhlala eNanda ngoQokazi. So mfowethu sicela usithathe usibeke ngoba siyafisa ukwazi futhi kuningi esifisa ukwazi ngawo kodwa okwamanje sicela usichazele la. uNkashemba umuntu okhulele emakhaya uthi emekhule emakhaya sifisa ukwazi nje umuntu ngoba simangazo ingoma enomlayezo ongaka ebhalwe umuntu osemncane umuntu isimo sakhe sokukhula nokuzaleka emakhaya umuntu okhule kanjani na uNkashemba shaya ingoma enomlayezo ongaka awuchazele abantu. Mntaka baba ngasho ngithi cha ukuzaleka kwami khona kuke kwaba nezingqinamba kodwa ekuhambeni kwesikhathi kuye kwathi ukulunga angeke ngize ngilande kakhulu kodwa ngasho ngithi cha angihlalanga kakhulu emakhaya because ibanga lokuqala ngilifundelanga khona ibanga lokuqala ngiqale sengikhona la eThekwini ngoba indawo ngifike ngahlala kuyo ngifika la eThekwini ngiqale ngahlala kwaBesta ngafunda eprimary yakhona Sekuthuleni nakhona futhi angihlala ngesikhathi eside bese ngisuka eSechasweg ngihamba nomama nakhona futhi ihamba ngayo indaba yokufuna amatongo specific nakhona futhi ngafunda eprimary yakhona kuyinomzana bese sibuya sesisakhona la eNanda ngoQokazi emva kokumama sekutholile seyitholile indawo yokufihla ikhaya so ngifike ngafunda khona la eNanda ngoQokazi iprimary yakhona ekuthiwa iSothanda primary school ngaphinde ngafunda high school yakhona ekuthiwa iSesithabile secondary school. Uqala kwami ukucula mfowethu ukuyibona kwami ukuthi nginalo iphimbo ngiyibone ngenza ibanga lokuqala la benginokuhlala ngedwa nje ngidlalela ingoma ngigcolele ingoma zabantu ngaleso sikhathi bengilalela kakhulu igospel bengisamncane uma bengilalela ingoma elalelo umama lalela igospel uSifiso Ncwane bengimdonsa kakhulu nje lapha so bengithi mangidlalela ngedwa ngiyilalelele uSifiso Ncwane so ngithi mangicula ngisho ngizwe ukuthi cha iphimbo likhona kodwa uqala kwami ukubhala ingoma ngiqale ngo 2018 ndaba ukubhala ingoma
ngadownloada i-beat usumdala kahle kulezi umculo kudala ngaqala ukuyiqeqesha mntaba ngadownloada i-beat yayi-love song i-afropop yayikhuluma ukuthi makushona ilanga so ngadownloada ne-app okuyi-TuneMe la ngayirekhoda khona-ke efonini yami so ngayibhala le ngoma lena ngayirekhoda ngathi uma ngiyilalela ngezwa ukuthi cha ikhona likhona ngathi uma ngilalelisa nabantu abaseduze kwami nabangani bami nabo bancoma ngokukhulu ngingangabazi bathi cha ikhona likhona mfowethu so ngabe sengibona lapho ukuthi cha nakho la ngidalela ukuthi-ke ngihambe khona bese ngiqhubeka ngihlala lapho-ke ngasho ngithi nje mfowethu ama-genre amaningi umculo ngiye ngawathinta because angigcinanga i-afropop kuphela ngiyisondezela i-hip hop ngayisondeza izulu trap ngayisondeza i-house ipiano luwubale kakhulu ngaleso sikhathi bengithatha ngokuthi ngiyayiqeqesha because ngangibona ukuthi angikabi lento engiyifunayo mina so ngiyiqeqeshile futhi kuzo zonke iy'toto ezikhona lapha ngasekhaya nazo ezisavuka mfowethu sirekhoda nje nabafowethu bebonke so kwaze kwahamba kwafika ekuthenini cha sengiyabona ukuthi ngivuthiwe manje sengifuna manje ukucula umculo engiwuthandayo umculo manje engikade ngangiwuhlelela vele ukuthi-ke ngifuna ukucula okuwumculo wamaskandi oqhakambisa kakhulu isintu so ngibese-ke kwethu ngibhala ingoma because umaskandi uqale kulo nyaka ukubhala ngibhala ingoma mntaba bazaningi nje sahlala because njengoba ngumuntu ongasebenzi akuzange kubelula ukuthi-ke ngithi ngiqala ukuqeda kubhala ngibe ngiyokhipha because nakhona kubiza imali so wethu ngenza amavidiyo ngafaka la ku-TikTok abantu bakhombisa ukungamukela lapho yibo abantu abangigqugquzela ukuthi cha angiwenze lo msebenzi lo ngoba vele sengiyabona ukuthi abantu bayalamukele khona lapho so erekhoda kanjalo kwethu ingoma ngixolele mntanami yiyo le bhebhethekayo njengamanje so ngasho ngithi kwethu indawo engikhulele kiyo engihlale kuyona kakhulu isenanda uma ngibuka isikhathi engihlale kusona ngiqhathanisa nalezi ezinye indawo so mawubuka indlela abantu ingoma yakho abayithanda ngayo nabayithekesela ngayo nase beyidlala ngayo nendlela oyibona iphakama ngayo kwezinkundleni zokuxhumana uzizwa kanjani kuthinje ukuzizwa kuwe mntaka baba ngizizwa ngijabule kakhulu ngizizwa ngisendleleni umdala yangidalela ukuthi-ke ngihambe kuyona ngizizwa ngijabule ngale ndlela esimanga ukubona isifiso sami sokuthi ngicule iy'ngoma ey'thandwa abantu siqala sifezele ngizizwa ngijabule ngenye indlela engachazeki mntaka baba ukujabula kwami kungapheki amagama engiwashona ukujabula kwami so Kashemba siyathatha manje sithatha sibhekanele ithuba sibona umncane umfana osakhula osemncane kodwa manje sifisa usichazele ukuthi ngabe ekujuleni kwengoma yakho umuphi lo muzwa unawo futhi ikuphi lokucabanga ngongaka ubujule ngani ubufuna ukuthini kwi South Africa ubikela ababukeli bebukele emakhawuthi yini le yathi ufisa ukuthi siyizwe ngokubhala kwakho lengoma mntaka baba ngasho ngithi cha ukubhala kwami lengoma bengidlulisa umyalezo ngokubhala kwami lengoma mfowethu ngasho ngithi cha ngayifaka ey'cathulweni zomuntu osejele so ngibhala ngomuzwa wakhe anawo umuntu oboshiwe washiya ingane noma wengane engaphandle ongatholanga nethuba lokuthi-ke ayikhulise kahle ngesimo sokuthi-ke wathatha iy'nqumo ezagcina zimfaka ejele so mina ngangidlulisa umuzwa wakhe ngaleso sikhathi ukuyibhala kwami ngayifaka ey'cathulweni zakhe so mfowethu ingoma ngayithinta abantu abaningi mfowethu ithinta umuntu osejele onomndeni awushiye ngaphandle okuyingane nomama awushiye ngaphandle wangena ejele ngesimo sokuthi-ke ewathi efika umntwana emhlabeni ngesimo sokuthi wayengasebenzi engenalutho wabona kungcono ukuthi akathathe isibhamawo ganga lokho kwamkhulela ukuthi-ke ahlukane nomndeni wakhe ithinta even ngishuma wengane onobaba wengane osejele umshiye nomthwalo ukuthi akhulise ingane ithinta even ngisho ingane engalitholanga nethuba lokuthi ikhulise ubaba wayo ekhona ephila but ngesimo sokuthi-ke wathi efika umntwana emhlabeni ubaba engenalutho wathatha iy'nqumo ezagcina zimholela ekuthenini angenejele angayiboni ingane yakhe ukubhala kwami le ngoma bengixwayisa abantu ukuthi-ke baqaphele uma bethatha iy'nqumo bangathathi isinqumo ekugcineni abazoyisola ngazo umuntu angathathi isinqumo ekugcineni ayojika ayisole ngazo ingoma ifundisa even ngisho ixwayisa ngisho ingane kuleso simo futhi ukuthi-ke
noma mhlambe kwenzeka ngelinye ilanga ihlangabezana nesimo esahlangabezana nobabwaso ingathathi iy'nqumo ey'fana ney'kababa cause iyasibona isiphetho ukuthi-ke sagcina simbeke imali. So futhi ingoma ithinta abantu abaningi kakhulu, iyangithinta wanami ngingekho kuleso simo leso, but ngokuthi ngiyaye ngicabange abantu abakuleso simo leso kwethu bese ngiqonda umuzwa wabo ngaleso sikhathi nendlela abasuke bezizwa ngayo, bese-ke ngiyadabuka. So ingoma kwethu ndimnandi ngaleso sikhathi ithinta abantu abaningi kwethu ingoma, ngasho ukuthi cha inemfundiso eningi. Babukele emakhaya, sibonge kakhulu ithuba esesithathe sakuthola ukuhlangana nalensizwa sike sizwe isichazele ngalolu lozolo lawo lengoma emnandi kangaka. So siyathemba ukuthi wonke umbukeli nomthandi nomlandeli kaMaskandi nomlandeli weKhula TV uzwile futhi konke ekukhulumile, ngiyacabanga ukuthi ichazile futhi okuningi isithembisile, yasinika ukuthi asemaningi amanoneza nawo. So siyathemba ukuthi balandeli babukeli beKhula TV nizolenza iqiniso, le ndoda le nizoyisupporta futhi nizoza short yonke imisebenzi esithembise yona sizoyinika uthando olusimanga. Siyabonga babukeli emakhaya, siyabonga. Bafowethu emakhaya udadewethu ngile eNingizimu Afrika yonke eshemba lokukhuluma nanje manje enza wethu cha namhlanje ngizodlulisa amazwi okubonga kakhulu, bonga ngiqede sishayile emiliyoni ikholakala namanje wenza wethu konke lokho kwenzeke ngenxa yenu, njengokuthembisa kwenu nisho nithi sokushaya imiliyoni nangempela kwenzekile ngenza wethu. Ngakho ngithi-ke ngandla dlule ekhanda ngibonga ngiqede ngithola imlomo ezinkulungwane ukukhombisa uthando nokubonga engakho ngani ngalokho engikwenzile sishayile imiliyoni ngenza wethu cha ngiyabonga kakhulu. So ngicela ngenza wethu ngiyazi lengoma ngiyangithemba izoqhubeka inyuke kakhulu kunalokho ekona njengamanje. Ngicela ngenza ukuthi uqhubeke njalo neseke nalezi ezinye seyiphumile, xolele mntanami ushaka isibasi kababa, uqhubeke njalo neseke ngenza wethu cha ngibonga ngiqede izandla zivule ekhanda sishayile imiliyoni. Ake ngithi nje ngicela ungixolele mama womntanami, angibanga khona esibhedlela, ngangithi inyoza mangizamela thina, bengifisa ukuba nawe mama. Ngesikhathi umama wakhe ngitshela ukuthi ukhulelwe, angasebenzi ngenayo nemali yokudla namathuba emsebenzi ngaleso sikhathi ayengekho, ngathatha isinqumo sokuthatha isibhamunyoko. Kona konke mntanami ngangenzela ukuthi uphile kahle, kona konke mntanami ngangenzela ukuthi ukhule kahle, hlufane nabanye abantwana nawe uqoke kahle, yize ngaphelele ejele. Abafowethu ngiyabonga bafowethu, hawu ngiyabonga.